Siyabingelela ubingelela baba uDokotela baba isizwe bojabulela umfana omhlanje ekhehle namhlanje sithatha ithuba elihle singayisoli ngalo sithi siyabanga ukuthi amakhaza ke asiyadlula amakhaza sibonge ukuthi ke awadlulanga namuntu laba abadlule nabo sithi akwehlanga lekehle baba uDokotela namhlanje sithi sinobaba uMavuso omela lapha endabuko nasi number yakhe ithi 0623228297 sizocela ukuthi size ukuthi namhlanje ubaba bengelele message ukuthi usiphathelene ngibingelele baba uDokotela kuphinde ngibingelele nakubabukele emakhaya yebo nginiphathele into ezenhla zodwa la abalaleli bazofuna ukwazi uke wakhuluma ngevovo walichaza futhi bengingafisa ukuthi uma ukuthi mhlambe noma ungalibhalanga phansi namhlanje bengingafuna ukuthi ukubuyele kulona ikhona indlela ongaphinda futhi ukuchazela abantu ngayo. Yebo ikhona ngoba ngifuna ukuthi abantu umuntu azi ukuthi bayeseyimisela ngokuthi ufuna ukuthatha ivovo alazi ukuthi lihlukene kanjani lihlukene kathathu ngokwezigaba zakhona. Okay. Nendlela futhi esiyisebenza ngakhona ayifani khona la 10,000 imali ihlukelelwa nakathathu ngendlela esikuwe kusebenza ngayo. Bengithi njengoba phela ihluzo alihlukene ivovo Lord bengithi mhlawumbe uhlukanisa kathathu ngilingamle phakathi cha ngifuna usichazela ukuthi cha manje ngeke ngivume into engayizwa la uthi omunye njengoba sengilenzile ngilifake eplastic ngithi mina ngifakela iplastic kanti yini singenzanga uplastic ngoba phela masithi ivovo funa ukwazi ukuphefumula khona leka 10,000 yebo baba uDokotela khona la 10,000 esikwakhela lona siphinde sibe nela 30 okay bese kube khona lokugcina ke la 50,000 okay lapho asingene phela 10,000 umuntu umakhela yini osukuyilindele kuyena uzalana uyakwazi ukumthumela kwenza kanjani. No baba uDokotela alikho ivovo sikwazi ukuthi silithumele kona wonke nje behlukene kathathu uyafika. Okay. Uyafika la senza appointment ukuthi uzofika lini sikwazi ukuthi sikulande la ukhona sekuse la sikusebenzela khona. Okay. Fike sikusebenze. Fike sikusebenze wena into ofanele uyenze ufunakala ufike nevovo. Akalithola kuwena kanti angikwazi ngisho ukulakha angazi lutho mina ngikwakhela into ngevovo angikwazi ukwakha ivovo kodwa kuyenzeka umuntu afike athi alikho lapha ekhona siyakwazi ukulithola la eThekwini sihamba nje solithenga bese sihamba siyokwenza umsebenzi ake sikhulume ngela 50,000 siliyele la 30 yebo kuleli la 50,000 ngiyathanda ukuthi kube umuntu osekhulile nosefi osazi ukuthi ufuna ukwenzana empilweni. Okay. Ngoba awafani njengoba ngisho ukuthi izigaba zakhona la 50 mfuna la 50 akube nomuntu osekhulile osazi ukuthi ufunani. Hayi umuntu ozothi mina ngifuna ukuthi ngibe nemali ngakhumuzi ngakhela uMamuzi basho ngakhela uMamuzi uyazi guys lo muntu lesikhathi sonke uza kumuzi ayibo ngo 800,000 uzakhela uMamuzi abafaka abo3 besegcekeni nodada abo2 inkinga labo dada banengane omunye unezo3 verse lo munye ezo2 nabafana abazalisile abantu okusho wakhela bona hayi uma wakhe funa vele akhe hostel ngoba uthi wakhela uma wakhe uma kuna 70 kuna 71 uhlusho ushukela gogo shebe uthi ufuna ukwakhela uma wakhe nje imihlala phezulini ugogo besela shona kodwa kuthiwa kungcono ngoba ushone seyiphelile eyaba kanti ngicishe yika ubaba uDokotela ngikuveza lokuthi la ku 50,000 ngifuna umuntu osazi ngempela ukuthi ufunani hayi umuntu othi ufuna ekhuluma izinto ezingekho ufuna la kube umuntu owaziyo ukuthi ufunani afone se arrange usuku ngoba khona into engizomtshela zona ekufanele azenze kusho lo muntu umefika nihlangana rank ufike lesigodlweni sami uma mhlawumbe kusho akasazi phela ngizomtshela ukuthi silapha isigodlo sami futhi mengakwazi ukufika mina uzosho ukuthi userank ngihambe ngiyomlanda kule rank azabe efike kuyona hayi ukuthi ngiyomsebenzele rank no ukuthi ngifuna ukuthola ukuthi erank lapho uzothi mufika ubese u50 usewuphethe ngoplastic umnike lento uthatha sihlukani avesa lathi nje ngoba vele ngizothatha lento ngikatshela itekisi leyo ukuthi uthi ungangilindi ibilayishile befone ithe iyagcwala no ufuna kanti uzinikeze u2 days
Kufanele kodwa uma uzofika ngifuna siqale siyikhulume ngoba khona into ofunakala uzenze before usuke ngalapho ungathi mase sofika ngala kukhona izinto ozenzile bengafanele uzenze ngoba kufanele sikwakhele into evovo na 50,000 okuyilona la ngempela uzokwazi ukuthi lishintshe impilo yakho. Ake singene kule vavu lika 10 ngifuna leli ka 10 umfana oserest njengamanje owazi ekhaya ukuthi isimo sishiye sinjani unayo indlela yokuthola imali unayo laptop angayidayisa azothatha umsebenzi akungene kulo ka 10 ngifuna nje lo ka 10 lo ka 10 nje hayi lo ka 10 njengoba wona ke usukhona usukameza sengibenzelile babudoda hayi ukuthi ngizoqala asiphume ngoba angisakuza ngingisi ngifuna sibuyele kulo msebenzi ka 50 uyafika umuntu omdala nihlangana naye senzohlangana naye kuphi naye cha uzofika esikolweni angisho nje sohlangana naye laphi ngitshela mina izofika isilongile athi efika rank athi mina baba umavuso mase ngithi mina nazi lento yakho ujile iyaqonqoza ibhasi qoqoqoqoqoqo iyagcwala ibhasi athi nazi bote kamanga yini oyilindele kulo muntu no babutata njengoba ngisho ukuthi ngifuna abantu esebeyazi ukuthi bafunani lapha ya kule ka 50 ngoba ngizomthuma njengoba ngisho ukuthi khona angizomthuma uphuthu hayi uzomthuma ngani angiyena phela umnikazi wempuphu uza ngikhuluma nje lento angiyazi kodwa ngibona enye insizwa ithi bingibukade ngihamba nomageba pheshe uthi indlela engilandela ngathi sasithumana ngithi hayi ngithi mina bosibaro wami ngithuma udade wami mina hayi zuma ke usibaro wakho la hayi umuntu okulandela nje ngithi manje mesamisana njengoba ugcwele lapho uzohamba njengoba mina kanjwa kanje la manje ngithi nalo baba uzomthuma no ungamthuma kodwa umecela ecela ngimthume la sikhuluma indaba yemali leyo ukuthuma la sobesimbo ngifuna ke siqale phansi uyasuka eHarrismith yebo uyafona uthi manje udlula eMnambithi uyaxolisa kusebanjwe itraffic eMaritzburg yebo uthi udlula ngazuthi ngathi iPavilion le uyafika futhi nakhona uthi kune traffic khona uyafika la ngo9 ebusuku iqala lapho ugqilaza phela ngo9 ebusuku kwenzekani kuyena ngiyamthatha ngomlalisa okay ayikho into esizoyenza ebusuku ekseni kwenzekani ngomlalisa kodwa before afike azazadlula labo Harrismith ko Moy Rivers ngala ngizobe sengimtshenile ukuthi kunezinto afanele angitholele zona uzothatha nje emotweni cha kufanele azithole yena lapha ezabe khona ngoba engakasuki bengithi usho eyathole emotweni ngeke azithole manje wasuka ngeke asayithola azifunakala abe nesikhathi yeka aqhubeka ufuna abe nesikhathi ngoba ngifuna azike emotweni yakhe lento ethi yazifuna emotweni yakhe noma la igibele kusho ukuthi lapha ngifuna ukuthi aye ebank ngizomthuma ebank afika ngitholele amasaka lawa isaka lasebank ngiyibonile likhona isaka like ilibhalo FNB nje noma ngathiwa selidala kungeve ukuthi lisha noma selidala bese aye nase Absa aphinda aye nase Standard hayi angayi Capitec eCapitec abanawo bona plastic la ama plastic bag abanalo lapha ngifuna isaka futhi ayisekho imali Capitec ayisekho yonke into ku ATM lebe ukuthi ngibe ngizokuthiwa alisebenzi livale abantu bona benamanje lo nje ngesibakho bejikeleza kanje kazi singambeka omunye useqoqe ebusweni ngathi blanket wephara ngithi umuntu lake yami ngitsheshi ulawo blanket wephara kanti hayi ulinda ukuthi kuze kusebenze iATM manje akwazi ukuthi imali la akwazi ukuthi nini imali imoto imali yenza kancane abephuma lofana ngene ngaphakathi azozokwenza nemotweni emali uzothatha ibhodlela amanzi uthi ubona ulayini abasekho bonke abantu kanti bazobuya bathe mase kulunga lisifonele kuvele kuya abantu abawu20 phambi kwakho kanti uthi unamba 2 uhlehlu yena lo muntu yini ofuna afike iphethe ngifuna ukuthi angifikele nalamasaka lawa wemali ikhwama lezi hayi ama plastic bag akhona ama plastic bag angiyikhulumi lona amasaka saka straight noma selidala noma lisho as long as uzowathola abe 3 ngoba ngifuna ukuthi mayifika nawo
isaka nesaka sizofaka umsebenzi. Okay. Khona umsebenzi osowufaka ngoba sowufaka kuleli saka. So ngoba kufunakala lidonse lamasaka lawo adonse kuona wonke Amabhenki lamabhenki. amakhulu. Okay. Uma sesikusebenzela lo msebenzi kufunakala adonse kuona wonke lamabhenki. Okay. Sabe sesikhandeleke ngoba isaka nesaka siyakhanda siphinde sikhande elinye siphinde sikhande elinye bese siwafaka kuyivo. Kuyona ivovo leli. Bese siwafaka kuyivovo lemali. Ingakho ngithi ngicela nje kube umuntu osazi. Bese jika phinde emuva. Hayi bese jika phinde emuva ahamba Amafika ekhaya. kodwa enze sure Kanjani? ukuthi mayifika ekhaya mhlambe kusuka mhlambe ngiyalinganisa uyeGoli mayifika erank kusakhanya ngicela ukuthi ahlale erank angayi ekhaya ngoba kufanele afike ekhaya kusakhanya ufuna afike ekhaya sekumnyama sekukhanya ugesi. Okay. Ila into yakhe izokwazi ukuthi isebenze. I-ring ehlangene ne-necklace nayo ihlukene kabili. Kukhona egold, kukhona emnyama. Usichazele kahle. Ngicela ukuthi kule egold kukhona umsebenzi esikwazi ukuthi sikwenzele wona uma uzothatha le gold. Okay. Sikwenzela wona ngo-7,000 nje kuphela. 70? 7,000. Ah, sengithukile. 7,000 sikwenzele yona. Okay. Sikwenzele yona. Le mnyama? Ngicela ukuthi kule mnyama singakhulumi kakhulu. Okay. Ngicela ukuthi uma ufuna le mnyama manje Umuthi ufike osawakhe nje ukugijima namaring nje. fika kumina. Papa Totela. Umuthi wemfuyo osawakhe nje ukugijima. Ngeke uyeke. Ngikuthuma ngeke. Hayi lokuthuba lokuphuthi ngikuthuma umsebenzi uyongena lapha emaplazini ufike uthole nje ubulongo benkomo eziningi hayi inkomo ezo5 ezo10 ezo20 ihamba emaplazini. Yakuzwa mina. Omunye ke wafona wathi babo uMavuso akungeneke eplazini ngicina la esangweni ngabuthola ngithi mina bekhona abantu bangakini abasebenza eplazini ukhulume naye wathi hayi uthi angibathembi Azenzele ngoba themba. Ngathi ayizenzele kodwa mawuza okay kulungile ngasesangweni uthi ukungena kodwa kancane uthi ukungena nje kancane ubuye napho uthi ukungena nje kancane Umuthi umsebenzi oyeka. Bayasebenza abantu bokudotela bayasebenza abantu left and right bayasebenza bayafona athi umuntu uyabonga ucela ukubonga uthi usubongele njengoba usebenza mina inhloso yami ukuthi usebenze ngiyabanikeza ngo-2,500 emaposela. Lo wesibuka kwakuhlula ukuthi wona maxabana nento yakhe. Phela kungaphela imizi mangathiwa akukho umuntu wesibuko ngoba umuntu wesibuko wona wakhe imizi. Ngike ngabatshena ukuthi njengoba sikunikeza lo muntu wesibuko ukuthi awubheke ekhaya. Isibumbu nesuku yini? Hayi isibumbu. Mina ngiyakuzwa ushusho lo phansi. Ngiyabona manje. Unokubamba ngoba ngabatshena wesibuko no wesibuko. Umuthi wesibuko. Hayi wesibumbu. Ngabona benibuka. Umuthi wesibuko ngoba nabesifazana mawugcoboza njani? No, uyakwazi ukusebenzisa. Kusona Agade indoda yakhe. Akubona abesilisa kuphela abagada imizi yabo emakhaya ukuthi azibuka kusona. Hayi lesokubuka isipili. Wena ukhuluma ngani kanti? Umuthi wesibuko. Hayi isipili. Okay, all right. Hayi isibuko. Umuntu uma ufuna uthola malini? U-1,600 umuthi wesibuko. 1,600. Lo umsebenze 2,500. ake sikhulume leyo abantu abagembulayo. Ikhontazi isho kona ngifuna uhlukanise zonke igaba zakhona. Uqale kuloka 2,000 uye loka 5,000 ugcina ngo-11,000. Ayifani baba Dotela, ayifani. Ngiyangisho ngithi mawuthi ufuna umuthi wegambling khuluma kuqala ukuthi ufuna owamaleni ngoba ufana. Lo wa 2,000 siyakunikeza sikuthume sithambe yosebenza. Bese kuzothi lo wa 5,000 ngiyakuzwa mina. khona lesakucela ukuthi usitholele zona before uthathe. Okay. Hayi lo 11 ayingeke uDotela. Actually kakhulu lo 11 ngoba sikuthuma khona straight. Mawudlala ekhasini sokuthuma ekhasini lento uzafika uyenza lapha kuleya machine yasekhasini. Hayi. Ikhala kuwena. Umuntu ofuna la 11 wenza njani? Uyamposela wenza njani? Ngiyayiposa nje yonke ngifaka phepho bese ngimthuma ngenzele lezi zinto afana lazenze lapha kuyena
bese ngithumela lo muntu imali nayo uyifaka PEP noma umfayela PEP nezinjani no nginama bank details mina indaba ngoba uzofaka PEP indaba umuthi esofaka PEP angifakelwa nje imali kwa PEP uyifaka ebank funakala uyifaka ebank ngoba angifuni ukuthi funakala into ibe mase ifake ebank ngifuna ukuthi wazi ukuthi ufakele ubaba uMavuso into enobufakazi ukuthi ngifakele ubaba uMavuso imali engaka ngamenzela umsebenzi Khehle sinike inamba Khehle usena inamba bangithola kuyona 062 322 8297 iya WhatsApp iyafoneleka futhi baba udokotela ubaba besizwa ujabule besinobaba la noma bhena Mavuso ezosilekelela ukusichazisela ngomsebenzi wakhe ikakhulukazi lo wevovo umesho ke uthi hamba uye ebank uthola amasaka la khona angazi ukuthi uzokwenza kanjani uthi ulungisa 50,000 wena ogembulayo uthi hayi akuzama 11,000 ikhonto engenzeka ishintshe impilo sibonga kakhulu